ꯍꯧꯖꯤꯛꯇ ꯐꯪꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯥꯖꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯐꯝꯗꯒꯤ ꯐꯪꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯇꯦꯟꯇꯛꯅ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦ 38ꯀꯤ ꯑꯦꯐꯦꯛꯇꯦꯗ ꯂꯦꯟꯁ ꯑꯣꯅꯔ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯂꯣꯡꯋꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯒꯣꯝꯊꯤꯅ ꯄꯨꯡ 23ꯒꯤ ꯇꯣꯇꯦꯜ ꯁꯠꯗꯥꯎꯟ ꯅꯣꯅꯦ ꯕꯖꯥꯔ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯀꯟꯅ ꯆꯠꯊꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯇꯌꯔ ꯃꯩ ꯊꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯊꯤꯡꯕꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯀꯌꯥ ꯆꯠꯊꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯖꯤꯔꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯄꯦꯁꯦꯟꯖꯔ ꯄꯨꯕ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯒꯥꯔꯤ ꯀꯌꯥ ꯆꯠꯍꯟꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯇꯤ ꯄꯥꯋꯔ ꯁꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯃꯥꯔꯖꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯁꯄ꯭ꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯀꯣꯝꯊꯣꯛꯂꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯀꯝꯄꯦꯟꯁꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯇꯥꯜꯂꯤꯕ ꯗꯕꯤ ꯑꯁꯤ ꯇꯥꯕꯤꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯃꯈꯜ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯠꯊꯈꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯁꯣꯛ ꯑꯄꯟꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯂꯩꯇꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯣꯅꯦ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯨꯞꯅ ꯁꯦꯟꯅꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯁꯣꯔꯁ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ngasi phongkiba se phongsing amasung thokiba thaudo wathoksingi maruoibe I pausing khongosaraga Manipur top channel gi maikeidigi myamna thamjigi hanbada editorial column digi ngasi phongkiba se phongdigi content maktang hana myamna thamjaramge assembly election gi sajon mathang sai kumja english singaniga kungani thuiki anganba matamna pangthokadoriba state assembly election political kaya ama hauzik khoiren masa painare masida amuki hen akan matharang lakhotnaribana national gi thakta leiba aso political party singni aso political party sing hauzik Manipur state legislative assembly election asida mai pak pangamgadaba candidate oibe yabasing thi humbagi thabak sing leptana sangsilibini aduga political party kharadana candidate oiningba intending candidate kayana khoi mahum sabigi masak amasu lebak miyamna unaribani hauzik center amasum state asida paliba sungsinaba government asida khwaidigi sawa political party asi BJP oidibani maramasina hauzik party asida intending candidate kayamana mahum sari kendra amada BJP gi intending candidate ahum mari amadi masidigi hena leiba kaya amasu aikhoina uribani masiga loinana party asina su lakadoriba assembly election asida sauna mai paknaba haiduna thausil thorang kya amasu paikhalibani asumna center da panba party aduna state asida su mapangal kanbagi masat asidi state asida matam kya gi mamangdigi aikhoina thengna duna laklabani hairiba masat asisu hauzik su makha satduna laklibani Manipur da BJP na lusingbu government ama sema ngamkhriba si center da BJP na lusingbu government ama lairambadagi ni haibisidi mipung khudingna khangnaraba asumbu wafamni maramdi kumza English singaniga taraga taret ki state assembly election aduda Congress na sit kungani pan fangduna MLA masing khwaidigi yamna kaba party oibigi mathakta sakar semba yaba masing yewudaba supnagi masing ahum khak ward khibani adubo party asina lusingba government ama state asida semba ngamkidabani masigi maramdi center da BJP na lusingba government leibidagi ni haibisidi mipung khudingna khangnarabani haujikti BJP su state asi mapangal amadi sakti khwaidigi leiba political party haibidu oire masigi mathangna state asida sahi taraga manga thangna sakti paiduna lakraba Congress party ni handaki assembly election asida akan melamba panagadoriba sisu party ani asina oiraba yai haibisidi mipung khudingna asuma ngangna duna laklabani asumbasu soiduna oigani haina khali hoi atopa national party kaya amasu laitabadi nati adubo makhoigi EY inil asidi state asida kaya saphu kan mangamdri haibatai adumainamak hauzik center amasum state asida NDA gi partner ama oiriba NPP su hanadagi mapangal kharagi hena kan khalapagum tawri hauzik party asigi MLA mari lairibani hanana party asigi MLA marimak mantri oirambani haujingna MLA anina mantri oibigi mathakta deputy CM su party asigi MLA na oidibani asumna lainariba phibam sida hauji Manipur gi minister oiriba BJP gi MLA nongthongbom berena singi district singi manung saliba assembly segment kun asigi manungda sit taraga mangadi Saffron party asina phangna bohonagani aduga Manipur apumbagi sit humpu asidagina sit nifudagi tadana phangna bohonagani haina phongdokibusu lekhrabani amaramda amuk Congress tumina laiduna lakadoriba assembly election asigidamak manungda lalong kya yalamgani haina khali
पार्टी असिना ललोंग यात्पा हाइबिसिसु अखोइना अमदि बीजेपी ना ताराइना लौबुसु खग्यारoi मरमदि पार्टी असिदसु ममिंग लैरबमदि शक्ति लैरब पॉलिटिशियन क्या अमा लैरिबनि स्टेट असेंबली की इलेक्शन असिना असुम नक्सलकपा असिदा माथा ख्वाइदगी सागदोरिबा पॉलिटिकल पार्टी असी हौजिकी लैरिबा फिबम असिगी मतुंगिनदि बीजेपी ना ओइरगनी हाइना खले पार्टी असिगी टिकेट पीबदगी पॉलिटिकल की सेंस अमसु स्टेट असिदा सोइदना लाखिगनी हाइना खले बीजेपी की वांगांगदुना वोट खोमलिबा इंटेंडिंग कैंडिडेट क्या अमना अमुक पार्टी असिबु हुल्लगा ngalakhigedoribani maramsina party asinasu yamna haisingna thabak tawbigi mathau yamna tari haina khale masidagi khara haidok lagana haujik matam sigi manipur gi khunai oina khwaidigi chaw bhora kumai sing khudamoina ningol sakoba matamni hairiba matam asimakti intending candidate singi board khomhauna nabagi khwaidigi pharaba tanja haibidu oiribani masigi khudong sabasi intending candidate singnasu launaribani aduga leibak miyamnasu aikhoigi लाइबक लेपकदोरिबा सही मंगागी मरु ओइख्रबा असिबुसु नियम सुमना सिजनफम थोई हाइना खल्ली हाइबा एडिटोरियल कलम्सनि म्यामगी मोट्स कमेंट बॉक्स थंबिरम अमसुम मकासा तजरा पुना तो मरुएबी पाउसिंग म्यामना पिजगे तेंतंग ना तो पई पाउसिंग खरग म्यामना थमजगे नाम थाक तोबु लुसिंग बुसिंग मतिक साबा परा तंबिनबगी मतम लाखले सिनगा खुदका मानदबी स्टेट असिगी मरुएबा नौरिया पाखंग लाख एसिगी म्याम बुनुंगसिब साबा अदुगी नकल अमदना नमथाक तोबु लुसिंगबसिंगदा मतिक साबा परा तंबिनबगी मतम लाखले हाइना बीजेपी की स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर सोराइसम ओंगबी केबीना फोंदोखरे नौरिया पोखंग लाखपि एसिगी मनुंगसनबा तोवान लेखाई तरुक्तगी ममांगदा हाना एमएलए अमा सगोलमदगी ngasi मंगोन सगोलगलगनी हाइना संगलकप नुपी सनिग यंखैरोम तराम ओकपगी थरोमदा वा ngangladu एस केबीना मथकी वफमसी फोंदोखिबनि सोहाइदि अतोपा पावमना पाउमीद खुद थाब कन्डेम तवे ngasi ayuk famkiba कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई हैरोक लोकल काउंसिल की मिफमगा हौखिबा अक्टोबर 19 गी अयुक्ता हैरोक पार्ट 2 दा लेबा नहारोल थौदांग पॉक्सी की थौबाल करेस्पोंडेंट एलांगबम रमेश्वर सिंगाबो मसागी युमना मियै खरना तमथिना फुरम थौदो अदुबो अकन ममोंग कन्डेम तोखि हाइदि सीपीआई की नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर कॉमरेड डॉक्टर एम नरसिंहा मदी स्टेट सेक्रेटरी कॉमरेड एल सुतिन कुमार सिंहानीना सरुक याखिबा लोकल काउंसिल मिफमदुदा मथंग सहिदा पांगथोकदोरिबा तरागनिथि सुबा मणिपुर स्टेट असेंबली मिखलदा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी खरदा मिरेप ओइना संथोरगलिबा कयाना मासलमदि मनि पावर सिजनदुना वोटर सिंबु नुंगसिना हननाबा होनरगलिबसि डेमोक्रेसी बु लेखा ताहनबनी हाइना कॉमरेड एल सुतिन कुमार सिंहाना फोंदोखि शक्ति खक्त मिहौबा सोशल वर्कर क्याना मिखल मिरेपता सरुक यारकपदगी राजनीति बु सेंदान फम ओथोरकपनी हाइना मांगनासु मखा ताखि अतोपा पावमना प्राइम मिनिस्टर ना जम्मू कश्मीर की नौशेरा सेक्टर लनमी सिंगा दिवाली पांगथोखरे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ngasi जम्मू एंड कश्मीर की ngamkhaida leiba राजौरी डिस्ट्रिक्ट की नौशेरा सेक्टर लनमी सिंगा लोनेना दिवाली पांगथोखरे प्राइम मिनिस्टर हेक ओइबदगी मोदीना दिवाली खुदिंगी बॉर्डर की मफम अमदा सत्तुना लनमी सिंग उनदुना लाखलिबनी अहानबोइना मा हौखिबे इंग्लिश सिंगनिगा तरागा मरीगी दिवालीदा लद्दाख की सियासेंदा सत्खी हाइन पाउसना सुपल्ली अतोपा पावमना बोम्बुला थाबगी मतांगना खुद थोकनबदा अमा सिरे अमना सोकले उत्तर प्रदेश की सामली डिस्ट्रिक्ट बोम्बुला थाबगी मतांगना मियोय कांगबु वनिगी मरक्ता खुद थोकनबदा मियोय अमा सिखिबगा लोइनना अतोपा अमना सोकले हाइन पुलिस ना ngasi फोंदोखरे पुलिस ऑफिसर अमना फोंदोकपगी मतुंगिना खुद थोकनबगी थौदो अदु ngarang numidang wairam सामली डिस्ट्रिक्ट की सीबा कॉलोनी एरिया दा थोकिबने माना हाइखि खुद थोकनबगी थौदो अदुगी मनुंगदा नकलनी की मरक्ता अमगा नुंगना सिंगबसु थानखि थौदो अदुदा संजीव साइनी अमसुम राहुल कौब मियेनी सोखि हाइना फोंदोलदुना माना हाइखि असोप सिंग अदु खुदक हॉस्पिटल अमदा पुखतकि अदुबो साइनी दी सीना पुरकले हाइना डॉक्टर सिंगना लाथोखि ऑफिशियल दुना हाइखि थौदो अदुगु मरी लेनना पुलिसना केस अमन खटपगा लोइनना मखातना थिगतपगी थबकसु सतारी हाइदि लोइसलपोइना तेनमा पाव खरना बिहार दा हु सेनमा यु थकलुबदा मापन सेरे तरेना हॉस्पिटल लेकनरी बिहार की गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट हु सेनमा यु थकलुबनी हाइबा मियोय मापन लेकनबा ngamdana sikre adu atopa miyoy tarena aruba phibamdo हॉस्पिटल पुखतुना लेकनरी हाइना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डॉक्टर
Nawal Kishore Chaudhary na phongdokre mafam adugi khunjasingna phongdorakhibagi matungina sikraba amadi lekatnariba victimsing adu Telhua khungangdagini makhoina satliba November tha asigi ahumgi numidang wairamda Samotoli area da yu adu thaklubani police ki mekedegidi thaudo adugi matangna sapsana wapam amata phongdorakhri sohaidi atopa pawmana Kali Puja gi damak bhakta singna mandir singge akoibada thomjinakre Kali Puja amasum Diwali thoramga mari lainana West Bengal da lediba masingyamlaba bhakta singna tuan mandir singda laktuna Signa sainaba ngamdana tinkhibani thoram sing asida mari lainana West Bengal gi Chief Minister Mamata Banerjee amasum state asigi governor na miyamda yefe paujil su pikre haina pausina makatana phongdoragde du hausikuni de matang sa lusinjarage pathoksogi brusu ki bulan ki kya yarsu miyamna ngakpigini miyam aduga makata ba update ngamine kisi and thank you